Cake tanah beri batu, kudu rojo yang lonto, tente yang pesek, pandai baru batekan, tenung litem baru ataverun. Benta buragu ceki. Cotara benta, tehang kolang iseh itu, kudu tegi di terestu. Kalage sake, neka bedi ceki, nekang goro torok, torok setombo sio. Oh, nekang goro torok. Nekang goro torok. Nekang goro torok, neka bedi ceki hot pelimantang. Goro torok ko, torok tombo siot mantang secua. Perjanjian Ene poling goro hot torok bedi hot ceki ho. Salah. Wih, luar. Yo, tabe itu kena olon kalau buah reda mite luta pandai manuk. Ayah itu kulit cat ayah donde kita pandai nanti tengah kilo du cekeng valing tahun kuna acara selalu bendan ke pandai manuk. Jangan cukup tumbuh di apa kita betuan pandai manuk kau ne ada truk mangarai tujuan. Yo. Betuan ku apa tujuan kita? Yo. Tabe mana nak? Yo itu. Pandai manuk, tihang kolang, ko pandai manuk apa kau? Tuh di vale itu lemah. Ya. Lani ngata vale deman, larin cain goi. Ampol itu tanah menggerai danau, selat sapen sale, vai mokel lavo, helehintir sili reok lupa. Imbi lisem po danau, isem matua, agusende tua. Memanga ata vale ten menongaran ngomata ya ko. Imbilis yang kau ataya mata gitu wekin, toe wakar, wekin kanan. Jadi saat lesoho kulit tite, sama saya gua ajar pak agama, agama pak, mata wekin, mosekin apa wakar. Ata menggerai danong hubungan wakar data mata agu ata mose danong akrab. Danong akrab ketas atau bakar data mata agu manusia mose akrab. Cotara mangan tihang kolang vanta agu benta takung tihang kolang. Ata tombodamnya maranak ngoi tujuan. Manga tite tahun baru. Kot pandem baru dite. Cake tanah beri batu, kudu rojo yang lonto, tente yang pesek, pandai baru batekan, tenung litem baru ataverun. Benta buragu ceki. Cotara benta, tehang kolang iseh itu, kudu tegi di terestu. Restu leluhur. Taramangan tehang kolang ho kudu nganceng di senggoon, hos tegidana, laku sa leleng lembang kritar muri dagungaran. Toeng go tihang kolang hoga tihang hang lise toe. Toeng gitu. Tagi di tevan tagu benta kapu manu kritea agu tua kitungasang kudut. One mai sende agu sema. Lami agu riang baru hotai tanah viera jelas sompom matuan de tua hitu tite. Ngong tagi restu tadi tet melajun. Merestui apa yang kita mau bangun hari ini. Sembeng tedeng. Itu talise cakka darap lise sondal kolan tegi di te uva gulangkas yang gulangkas te magegan kan yang baru itu dang poli itu mungkin itu kan nang rewang demaya betuan buah iyo tegi di te vantagu benta kapu manu kritea agu tua kitungasang kudut one mai sendiagu sema lami agu riang baru hotai tanah viera jelas sompom matuan de tua hitu tite ngong tegi restu tadi tet melajun merestui apa yang kita mau bangun hari ini. Sembeng tedeng. Itu talise cakka darap lise sondal kolan tegi di te uva gulangkas. Yang gulangkas. Te magegan kan yang baru itu dang. Poli itu. Mungkin itu kan nang rewang demaya. Betuan buah apa minta restu kudu sembeng tedeng gitu. Yo. Tegi berkak. Tegi berkak lise yang gelemur nongaran. Umusa ayah petok kita bawa bendan kuliah apa itu ya acara ya apa itu ya pakai manu kita iyo calama kuliah tombon itu ya apa terhadap tema benda cebanan tihang kolang tihang kolang nganceng benda cebanan kuliah latan goi tombo harus manu kita tombo atau on letak batu pertama tapi dalam itu ansake tanah beri batu rojo yang lonto tenten yang pesek pandai baru tenung ataupun manuk
Yo, manuk ya. Lani eme poli kolegi, lani toya sanggen koi sanggen barun kole. Eme niang mese, eme masan tobora vuvung itu ngance. Lani eme duven hia, toe pake apa bana duven, toe kole kasen ko oli tega, pake manuk kole duven, misalnya niang, bomen baru kain dite, eme misalnya gendang. Yo. Acu ketaranang sapo, mbe teve, iyo, acu renang sapo. Konem vela la kole nganceng. Kurut no to bora bitu ayon go pe ma pane manuk tehang kola kurungger ne ho acu bosuk no kina ngong Allah. Itu nih tudak tudak. Maksudnya bosuk no kina ngong laho lises mber lises velin ngasantai ngasang tanah vie. Ata mai pia mermanta manga buragu ceki ditoni. Renang sapo ho acu. Ta kurungger la lacu itu ngger dengan santai pia mermanta bosuk no kina. Hitui mungkin tombo tentang pandai ada konemaya cekang misalnya pandai baru. Iyo, tengok apa manuk yo, apa pandai manuk itu buat betuan buat pandai manuk. Itu pandai betuan buat manuk itu berkah gitu. Segi berkah. Sama-sama riang gulamin. Lamin iyo, kurut naik canggih, tukas lele mewuragu cekile, amiraja ce. Cara itu bocah omus wuragu cekia. Apa sebuah baik. Jadi anak tabetite donata tombo vura agu ceki. One vura agu ceki ho anak jiwa adalah leluhur vura. Mungkin leluhur atau bayi dite iyo sanggen kat leluhur ataya barpeng dite. Iyo leluhur atabita mai madite matua dite leluhur itu ngasam vura. Buras itu? Buras itu. Tema bayar dite. Tema bayar sematu akat empo dite kat. Apa ceki? Ceki holite anak, ceki itu perjanjian. Ime tombo cewa sorami dano, ceki rutung. Ngot ngau oi ceki ho. Aik manga de kayo ne kiot empo dite mede. Lerutung de ban aik bate tea daktali hon umma apa sampai empo dite ho. Mangan bantan di secua. Ngau oi kaliga. Emea ho laku campe mau sangger vaur hau tai. Anak-anak hau neka kata manga pande de kuah kuhang ayah sekai lain te cua. Tadi te ini sudah dimetrai tadi tet melaju. Ya. Ini sudah sumpah janji. Neka langgar sumpah. Neka langgar. Eme langgar dat lain. Eme taro ceki neka langgar emporite ceki itu kole. Landing te hubungan darah. Itu atas salah, itu atas kutip. Itu hubungan darah ceki ho. Misalnya cewa ceki rutung, betul. Manga perjanjian agom poditel, tetia sekali lain rutung ho. Itu taranggoon. One mai perjanjian di one mereke pede di se bantan di se. Neka lagi ya ceki. Neka vedi ceki. Neka vedi ceki. Neka lagi sake. Neka lagi sake, neka vedi ceki. Neka ngoro torok. Torok setombo sio. Neka ngoro torok. Neka ngoro torok. Neka ngoro torok, neka vedi ceki hot pelibantang. Ngoro torok ho, torok tombo shot bantang se perjanjian ene poli ngoro hot torok vedi lah ceki ho. Salah. Wih, luar biasa. Iyo, itu apa itu? Kala ge sake neka vedi ceki. Neka ngoro torok, torok shot tombo sio. Neka ngoro torok. Neka ngoro torok. Neka ngoro torok, neka vedi ceki hot pelibantang. Ngoro torok ho, torok tombo shot bantang se perjanjian ene poli ngoro hot torok vedi lah ceki ho. Salah. Wih, luar biasa. Iyo, itu apa itu bagaimana? Jadi ya terang benerang tuh di bawah apa ngasang kair sang hayang vakir kalau sampai dumpua nanga pu udah ditia curup terkait dengan redami luta betuan bopandea manuk begitu kalau ya vura ceki cakroga luta onem baru kan mah istilahnya naga-naga baru calangan seka mah kalau ya tombon kalau itu terkait coa naga-naga baru itu ya keperluan yo balik dia anak penting kalau kudu bayar tuva yo naga itu anak ngasang. Misalnya itu manusia, tenaga hewan misalnya manusia mengasang, manusia kita umum, ini baik teronar sebutan manusia, nanti manga ngasang masing, ya hivatu hihaju, ini tombol penting kok. Naga baru anak ngasang aslin ya ngasang naga ho vera.
Verada baru, verada golo, verada beo. Manga verah itu, manga takengkon de golo, de beo gitu ne baru bone, lako de veraho, te mangubanan ngone bawakan, ngon kon manga bantang beo hodiang. Gitu ngasang naga baru, bahasa aslin kita nagaho verah, verada golo, verada beo, verada baru, naga de golo, naga de beo, naga baru. Tadi tet melaju, aura rumah, golo, agu kampung, aura. Jadi toe sembarang tombo naga tema hubungan nagu bakar manusia naga ho temangan. Kia mingata poli buat agu jerat mori nagu ngaran avang le tatanan vali temila meguriang. Sangir ngasang apa kata lo beli lo onem baru bone mangatau itu tergunana. Tayada tatu ahion go dan tombo kamping tet naga lamia guriang baru batekae. Vovong di teta vancang va para nolo dapur musi usung bate lonto molam bate toko ite nagam baru paletan gas tanah palevan penting ho cotaran gitu tera tetu ake na tetu ala nungana tombo nagam baru ngong tetlamia guriang baru bate kaya memang dengan ngah sudah tagolo sale golavu neka laling vai neka hesot ceko kaeng kita ne bongkoko neka laling vai neka hesot ceko ayu vite usit mite teko tegego atala me guriang baru batekai ite kal pakanggar na wacu bosuk no kinata dan steraja deu kita stevi hitu tombon na gambar tema hubungan aku jiwa vakarata emang go tera tatu aku hubungan aura ya vakar memang aku lenggo terata hubungan malaikat pelindung apa malaikat pelindung itu aura apa vivi itu malaikat pelindung vivi goy tombo aura, tombo vakar 4-5 lapis ke atas. Reidaku kole kamping lo atau va. Apa vovo ngotor tombo kamping vovo. Toi kamping morin bahali. Apa vovo? Vovo itu lite rahim. Biar nanti banyak orang mengerti. Rahim yang memberi keturunan banyak orang yang sekarang ini. Ataloas. Ataya loas manusia termangan dan manusia lanar vovo yang memberi keturunan ini ende vovo yang memberi keturunan rahim eme Injil tombo yot ngo vovo itu lite rahim biar nanti banyak orang mengerti rahim yang memberi keturunan banyak orang yang sekarang ini ataya loas manusia termangan dan manusia lanar vovo yang memberi keturunan ini ende vovo yang memberi keturunan rahim eme Injil tombo yot ngo vovo itu bahasa kredit kamu beranak cuculah seperti bintang di langit karena dia pusat kehidupan itu vovo itu dia. Jadi jangan neka salah pinana yang jelas betul salah sanang kuvang kerba sehingga pasan memberi gelar kepada Muri Kraeng Pak Muri Vovo karena memang dia sumber kehidupan itu toi kamping morin tombo kamping Vovo tepat karena morin agungaran yang memberi keturunan banyak orang Vovo itu luar biasa berarti ame Vivi sama dengan asekai weki duang malaikat lami eme tombo malaikat lami li tenggo. Beda gua apa hiobo, naga hiobo. Toe malaikat lami ho malaikat katu de morina ngaran neteng manusia ata. Ine vai atarona atatu atakwe katu lihaya malaikat lami. Nasang tu Vivi. Bahasa ditet mengkaran malaikat lami ho asekai weki. Ada orang di luar tubuh kita yang melindungi kita setiap hari. Ngasang asekai weki Vivi. Duang terativon. Coba aku mungkin ngaceng atau buku teliti menarik oleh asli. Jadi asekai beki ho atalam ya guru yang di te beki agu vaka tanah biar itu asekai beki malaikat lam Vivi ngonduang. Landing ane manggarai di te ho lite anak donde amit tu aho emetenga takung asekai beki tombo kamping empo matua di te salah kalau salah miseho. Ata teing nasekai beki malaikat lami Vivi ngasang tu morin agungaran. Tentu tombo kamping morin vali dia kamping morin agungaran. Terima kasih. Polite liha ata jaga beki lebih bakar. Tu yang ngasih tombo dengel hama tu ati salah. Ini omus menarik tentang asekai beki. Ay makuri istilah go ne manggarai takung asekai beki. Iyo.
Jangan cinta buku itu, itu takung juga. Apakah ada waktu khusus pan itu rutin nih penting ya bekia PSB cara kawalin tahun kah atau masa tertentu pak? Apakah cangkan tahunku atau kapan pandai itu tahu? Takung asekai bekiho ite, ayah sekai bekiho, tuen hoa toe ne hoa bura gu ciki vanta gu binta, itu aikai nga bekin ya. Oh ya. Toe ngan cing vanta gu binta. Asekai bekiho takung asekai bekila rincain tombo kamping moring. Kuro denge tang pelasekai. Eme tombo denge lite mori nagungaran. Ata bate jori dek avang ni tatanan ba. Sangen tang lo bolino ho dedek dite. Ngoy nga tahala lain bara ho pilain toni horos lain gong dedek dites. Lako vai sua vai pat. Haseta labang va dedek dite. Gitu kamit manusia. Tara manga kamit manusia landil berkak dite kamping ande aguma tara mangan anak bara buat tuka. Larin cain tomite vali dia. Terima kasih kamping mori naungaran. Tombok kampung, itu tombok kampung politik. Orang mau ngaran. Orang mau hidup pengantar, hidup kanan tombok mai doan beli main tapi ya hidup pengantar lain cain tombok tentang takung askai baki. Empe musa manga bendan itu. Manuk apa lah sih? Eme kain kilo ga. Eme kucing kali tombok. Beda aku sih. Beda. Eme kain kilo titega. Hai kilo bina agu anak berarti kave manuk bulu telu. Landing emenggo oli te hai anang koe molas koa tak be ata aluang berarti manuk lale eme ata tua manuk lale kina lale eme ata molas to di mga hai kilon kave lale ata remea eme ho lalong cincer reme koer reme molas koer kole to e sangke tingkat to engko ka bangine ba ya onekat manuk kina ho salah kole ho eme ata tuan be ting hanang koen ya berarti manuk lale kina. Eme anang koe molas kave manuk lale reme kita nolalong kudu todo cincer. Reme molas koen kore manuk apo. Mokang lale. Lale mea mokang eme lalong bulu telu jadin. Ini apa anda itu? Oneloang. Oneloang toko iyo. Molang utara toko. Iyo, oneloang. Dia merempeng itu. Lerungku. Tuh ngance. Manga ya atahia tombon matabain. Oh gitu. Tuh ngance leru. Tuh ngance. Toe ngan celeru, toe ngan papi, kan toe gampang kuleso. Tabe titiana. Eme tombo asekai veki malaikat lami vivi ngasang katur morena ngaran ya tombon pakang gelok vekin. Neka manga pande lagi sake, neka lagi alu yat pande tihang ting takung asekai veki neka. Eme mangan gitu asi ting asekai veki lain. Amodo petihang kolang. Donde tite bangkat, ya kata tidak. Tai. Kali betul-betul antara tua mengerti di tanah harus lata kata kamu. Itu ngance leru gitu. Ngance leru go hitun ga. Bo sebenar kawe tua atas soal papi tombo itu karena tu emong. Hai tombo kamping polik tombo kamping morin de kamping asik kawe itu bo itu po tombo iman ko kamu kabe asik kawe malikat lami vivi ngasa itu po tombo. Situler. Jadi ya ngomel leru koleng nganceng ya. Yang penting coy baik tombol. Laningo oi diana do ata mengredit tego pande manu to yang mangabuat lemain pande man pande akira bulas turun cemol do laku ata cuman pande manu ngeru kole mon kole bulas koer poli gitu jadi sebenarnya pande manu hotel andil ngoeng giringa manga kita buat tagu jeran itu manga itani pidi ada tatu apa pande mete cuma sia boma mendoketan gia kaviatan tong gitu mungkin da mata ya luar biasa yo bali di anak gitu kan ada benda malatan tuan jadi ya terima kasih banyak boge atas penjelasan terkait dengan tujuan Pandai Manu kemudian penjelasan terkait Vuragu Ceki kemudian Vivi agak turun cumon boga luta takung askevuki takung askevuki ho kudu tiga apa ngasanga hang kode manu gitu ta apa lir hang na itu kudu helang kuli helang toe helang tihang kolang asa kay baki ho ay kayan kaya wite memang tatua tahayal tayar pempede mangakala na one kala ya helang itu nava me bantal tombok kampung kaya baki ho diten nava me tangi toko gitu baik terima kasih boge
Mungkin sambung ke ho ketemu saya apa terkait struktur adat Manggarai itu. Yo. Jangan cerita politik struktur adat Manggarai itu mungkin